Nepečena ananas torta. Sastojci za nepečenu ananas tortu: 500 g keksa, 250 g šećera u prahu, 250 kristal šećera, 250 g maslaca, 100 g oraha, 4 belanca, 1 kg ananasa, može iz konzerve. Nepečena ananas torta se priprema na sledeći način: umutiti 250 g maslaca sa 250 g šećera u prahu. Dodati izlomljen keks i seckane orahe, pa sve dobro izmešati i oblikovati na tacni. Odozgo poređati krugove ananasa, pa premazati snegom od belanaca. Sneg od belanaca pripremiti na sledeći način: ušpinovati 250 g šećera malo gušće nego za slatko. Posebno ulupati sneg od 4 belanca. Ušpinovani šećer u tankom mlazu sipati u umućena belanca i mutiti dok se masa ne ohladi. Za najnovije recepte kliknite subscribe, like i zvonce svaki dan. Najnoviji recepti, zato nas zapratite.